nti ye ko kru bako a eno ewa atwamponua de yate ene se galamsey amena bi adwiri agu ama nipa binum eho aka na ye ne ura Augustine senior ekotwe nkomo deputy nadmo director ewa atwamponua mesene mu obanikase ye mo adwo anyumre ye jaja awa pombo ko de nyame adumo na so peso me pa minim se wonam kwan so awo ba fie boyemu de poti NSC ja de sie ni se enu anajo ebo ba 7 8 9 o'clock na call from assembly member work Kasotie electoral area na de wo mi se also galamsey pit bia obi adi ewo honum agu amanfo ba se de wo honu so nti yeko information enya ni se na omo pit ni asat ben na omo do so nipa ba se 40 call but ebi mu hu se ade ne e ba ba bu nti omo escape here nti for now no there if you came here ni rescue here ni nipa 11 Opemsuo na ya timi rescue mu na out of nipa 11 na ya yi omo afre amana mu 7 na ewu na mu 4 owo ararisa bia omo ji ararisa bisa for mumra Facebook Opemsuo radio de ka nyina no ewo ho brabe hese de enema ECTM enti opani wadaroma nipa du na moyi wo mo emu so afri mu no mususu se bi nam da so ehya amena no mu ana de wo mi se amena no de ye kwa no ye hwehwemu amena no nyina na ye ma community wo susu o mo asuti se omunim se obi apie sa da no wonya amaya o mo hu enti ma ye hwehwa amena no nyina for now no dear this is obi anu ho a o wa amena no mu hwehwe kwan a ye fa so a ye de excavators ye tutu to anwea ni no ma ne dear let me confirm say obi a any assassin so na obi aso an complain say they need share o assassin so ayan you know omo free mo no ma wum ana mo nyina ema omo free mo de ba ko pe na ye oba wum nkai fo nyina ye mema ma wutietie mu no omo free krumu ha omo ya hoho omo ho nsam tisen de wo mi say awoho wum na economic forces wum inti na eye omo ankasa adwuma na omo ye ana obi adwuma na omo ye eno ho nsam onimu kakra de wo mi say amana ni de obi amna na boys mu okọ so omo kokọ omo kakra agi enti my nana oye dwumane kran oni around any ni workers kran around na boys na ba ram na mu a omo so omo kakọ di omo be na asem na se hono small scale mine obi a woni tumi krata adwuma mu no oye ana hono galamsey illegal mining also no share in the ho obi ben community ni pa visa betina ka say farmland a obi mining e wo honum. Enti as to say our document no man dey afina ye nhwehwema be establish sa we no. Enti anajo no nko mo kwa akoye no na anajo no e na asase mu isiye. De eye unu say enye sa anajo no mu dika ko afri anopa na ba mu yadwuma no ma mpo a kodru sa anajo na incident ni asiye. Na chese nipa na amana no ye ne dia na wo gya mu adwuma ya na. De o mi say we didi wo ho awia a wasa doza kra doza si ohonuma okata amana no su na information ayenya ni say even anu assemblyman ni person say na doza no aguso a okata amana no su na boys no su enini ekotwa su say obo person mu didi kakra wo mansa na assembly e happen asemo openi o bibika o di chato the immediate trust on say what as we speak they declare her as crime scene any ahimfo any unit committee members in say what the ma obi anko for now yes set up committees so monitor how obi anko ma atọrọ bia ensa anye de ma for now na the last witness we say galamsey ni the scatter ni the answer uhwe bia amenani se na amenani tie ni part me akọwe ma say me ni wa anya de be yes a take sa risk no. But I have to say, boys are my by there. And I'm scanty or yet a take risk on farm no medium. And I'm another. Naturally, say, Hupa. I am Hupa. I'm not sure there are more than 40 meters deep in the ground. Excavator when I'm not wapa and I'm not kitwa. Ubet me, Uni Akuku, bet me a cojina horse inside.
na ho so esa be kuro no so se ben Kasotie kuro no ankasa mu no moye no but o si say na che se ko hwe a wo hwe pa de kuro na mu no moye no kuro na ebe kuro na mo just a stone throw free kuro na mo che se mo so mo hwe se de amana no mu si wana mo yi o mo mabre pa o ya bre pa but ejuma so de yan ni last body I na do ent me for say ye hwe say ye body sin na ansa na ye feel because ye person be come out be complain say dia the this share and I say the this share am na no Openi my friend never kwan so ada community for na see any area for her see because omo boy the excavators be say me no na esi am na mo dey say ejuma ni na never kwan so ada ma see e wo mo a omo dey boy I did hear bodies na aka am na no Openi ye da say yimre ne wadaji awanya mai ye ne ura Augustine Senyo deputy NADMO director ena atwetwe okay ye say ibinya yaman boni nana ade modru ono so etu nanamo ekọ ho hono anka kwame ade yi ha adwe yo sika die chese ho asem ne kan kana ai on se de o kan wo se ye wo anase bia ye ya unko se usuro nti usuro nso awunni se nipa nson mu a ena afemu ahram nkwa ba ko mema sia se udi akira kwabena ho asem no kwame galamsey no de galamsey enra ya anso no fufuru si o eyi atoy mantemo ho nso nipa nine se mpanifo okuru no ai ena ekoso nti da bia nanano maka nti o monte we dey say santomantem ha ya okay yo